Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho ebese ividiyo uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obe naso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaza. Ekhaya lamaphupho, ake siqhubeke la sigcine khona ekuphenduleni imibuzo. Kodwa namuhla bengingathanda ukuthi sikhulume-ke ngamaphupho akhombisa ubungoma nesiphiwo sokubona. Ngoba ngike ngabona amakhomenti abaningi bebuza ngakho lokhu engizokuchaza. So ngithi ake ngizokuhlanganisa la maphupho engizowasho akhomba ubungoma nesiphiwo sokubona. Ukuphupha izangoma zigida, ukuphupha amajazi namabhayi, ukuphupha inyoka enkulu, inhlwathi mhlasimpe, ukuphupha ingwe, ukuphupha ibhubesi, ukuphupha ingwenya, ukuphupha umcako noma ibumvu, ukuphupha usolwandle phakathi olwandle ubone nendlu, ukuphupha ukha imithi nomuntu osemdala, ukuphupha ulapha umuntu omaziyo ngesiwasho noma ngomuthi, ukuphupha into kuthi nje kudlule isikhashana bese kuba ukuthi leyo nto iyenzeka, ukuphupha iziziba noma isiziba esikhulu, ukuphupha impophoma, ukuphupha ulwandle luluhle, ukuphupha isibhakabhaka kube ngathi-ke kubizwa igama lakho, ukuphupha inkanyezi iza kuwe bese kwehla isembatho sihlale emahlombe akho, ukuphupha usonta ucula kakhulu sakukhuleka, ukuphupha izimpande namagxolo okwelapha, ukuphupha usemzini nomuntu kukhona into oyikhipha egcekeni. Okusho ukuthi uma unokuphupha usemzini womuntu kodwa kube khona into oyikhiphayo egcekeni, lokho kubika ubungoma nesiphiwo. Ukuphupha isigodlo okanye indlu ewurondo, ukuphupha ugqokise okwethwasa nokunye-ke okuningi. Lawo maphupho asuke ebika noma ekhomba ubungoma nesiphiwo sokubona. Ngiyacabanga ukuthi bebuze kumakhomenti bayayithola iy'mpendulo la ngoba ngike ngakhuluma ngawo amaphupho mase ngichaza izinto ey'khombisa ukuthi unobungoma noma-ke unesiphiwo sokubona. Uma unombuzo nawe udinga impendulo sicela ukhomente, ngizobe sengikwenzela eyakho ividiyo ngikuchaze-ke kabanzi-ke lelo phupho ozobe ulibuzile silihlaziye nje ngayo ividiyo siyifake lapha ku-YouTube. Kanti uyakwazi-ke ukusibhalela lapha ku-WhatsApp usibuze-ke imibuzo, ucele inamba ka-WhatsApp ku-TikTok bese usibuza imibuzo ku-WhatsApp. Ningakhohlwa-ke uku-subscribe-a nisale kahle.